Eya. Ghana entertainment industry. Eya. Dodo na munim Kwadwo Sheldon no, mon tagi Kwadwo emame. Kwadwo, papa, na bibia boko de. Kwadwo, enemy ba oba. Eya oba Erica, ene Shatta Wale, any Medikal situation no. Kwadwo, matna say, read the diplomatic condition of the situation. Kwadwo, my conclusion ye, problem no, Kwadwo efriwo. Yeah. Kwadwo, eye because of you, Anna Erica, and to me, any Medikal, anya ejuma. Eye because of you, enti Anna Erica, dream, bako, amen. Kwadwo, tro sasema me kanine, fatwo, tro efa esha diary mu baby ne fatwo, because wodo. Ente bia obekai asema making because ose matrase asem ne buy no ose menye videos bebre because menya abotra study everything about the situation and some me de nam ne no Kwadwo emu odupa sansem we no enye ase content ase obe attack obi no ade dabi me menye sa content ni bi o dabi minute I don't even have time for that and the content no a futuristic. Anna, me content we opese o kan sem bia fa ho ade mesro ne say hwekosi because one hwe ya o so ne nkon a obeyira the narrative na me dey come asem no utie Erica nu masem after one year Medikal adwuma na eye ne ja asema me kan wadwene mu odu a ana betimase because utie Erica anu masema na eye opportunity a na ne kra ankasa ye den epe ana wiase ade a ehu pa ne se oba ekra epe bibi na bibi nti no sa ade no afri ne nsa opa busa maamefo ene papafo nyina asema making oba bia ohia bema bia na nka opese oware na sabi maame na papa na ante ase a sabi oba ne daache anko se ne openo no every blessed day oblemu ne papa ne maame na omo block ne sa chance no eye masu sabi eye masu e maame nka se dodo na omusu no Kwadwo Erica ne Medikal contracts ne nyoma na ewo mu no Kwadwo ani diem me pese obayama Erica na Medikal din betutu kwan Medikal be maniska be Medikal be manosam wahu anyoma bia eye Erica dreamer Kwadwo de misrauni saa anyoma no e wo so wo yema Erica because empenifo se abaye de botechi no eye na ehu because Ghana entertainment industry na eda no ye hu abre ne foforo na ase nwanwa ba achirasem no eye na enyan okay Medikal ebebo show e wo UK ye nyina ye hu adwuma Kwadwo Sheldon eye ma Medikal to the extent say Kwadwo fly from Ghana to London. I was in London tiasoma make me America even show day na nkasa day na ye show no Kwadwo kra dru ho no gate na no se Kwadwo be ka no kra so the question is fast forward dia na esi ye dia na kote bayira humema ama bayire ama akesi after show no Medikal and Kwadwo Sheldon etna se wo London sa ye interview me asema make nyina no history ni wo ho Kwadwo Sheldon platform ni nyina wo ho to the sense say me hwe nyoma e course a even na ka Medikal kra epese or reconcile omumienu wahu de me kire no one Wale a Kwadwo ba ye no obayi nyoma bi ma ye hu se ase omu one Wale ntem nyina wahu now no bibia ye calm
But na Kwadwo any Medikal there. Na omo bond no. Eti say. Enunti adia eye me wanwandie. Erica etna Kwadwo Sheldon platform so disrespected Medikal. Kwadwo sa video no. Eni die uhu ya na se wenhu. Menya sure say obetima ka sa video no wenhu. Kwadwo said na oni Medikal tie no. Na Erica etimi kan sansem ne kire Medikal ewo platform so Kwadwo uye nhwe ha no ebesi na medwene ho a mente ase. Sabi sania oni Dr. Baumia etie sesei no Kwadwo ebeye den pa se uye political ade bi obi beba wo studio ho beka asem bi against Dr. Baumia Kwadwo obema asem na slide da yen kan kre. Let's face facts. Platform a udo obido enye easy say o workers ebetima tena platform ne so a disrespect sa nipa no obema asem na slide there bi enye no kre. Enu ntina akanfo kasa bi say panyina otena fie man kwada we nanka no ye kan omo we nanka na ma sa nipa no ye de ne kan sa panyini ye de ne kan enti Kwadwo Erica etena o platform ne so ekache Medikal say oye childish ne de ne brofo akese no Kwadwo nti wanhu Kwadwo uhu ya de na nanka osawo ye based on only Medikal mo past mo history and now after UK show no BBC ya me de minima na ana bibia koso a sabi montem nye fan na sa montem ye fan a adentina Erica girl ne kan asem no Kwadwo because Erica girl no machine interviews be brave or kasa respect that or the man it say sa asem na oka ye no se ka oka kire ne se omra bonten me retract no patch wa kobeye because girl ni hu kakraka ohun like ni nyame. She really respects you. And untino se ka oka kire Erica say Erica there be Medikal ya medium untimi nyusu KSS and fan disrespecting Medikal. Anunti anidim Erica asem na oka ye no retract ne panacho. Sorry culture. Retraction culture. Reconciliation culture. And no na Ghana entertainment industry. Elake. Kwadwo se enka oka kire Erica se onka sa asem ni kire Medikal. I'm sure say enka Erica obeye. Enya ade enka Erica ebetimi ebu animtia anase obeka cho say no. Boss, makama asem awie menye. Enka obeye. Se oka sa asem ni kire Erica, ananka Erica ye ya. Ana opportunity we eba ya. Kwadwo enka girl ni dream kesiepa ewo wiase no waya ama no from one sem to one kasa home Medikal PR one like ayadi girl ni interview one kan wo mnya se me nya contact enka asem nche obi ano there be me nya bi krada Kwadwo the question is adentina obu wani gu so ana o ka che Erica no na Erica ka che say yo fo asem kono wa me nka me bia na because me ntiase ana o say asem na o ka che no normal na aboy disrespect dia Ghanaian culture no se oyire ho bob brand ko drum pempenso bia untimi containi very normal as obi ababro chefofro asema be ka cheni bia no enhye de bufuo but manipa ni ntwa 3 years 2 years 5 years o boni prumukura no amomu ya wan hwe ya no obeko normal Kwadwo sense am pempenso na wadru no so obi tra platform bi so disrespectful na unim the platform owner na
one show ya won attack nipa na o ka asem no obe attack platform owner no ko je yemfa nse sesi a Medikal bi aba TheBonahShow so na girl na be ka asem atia wo dachi bia no emrepam no betu aka say yo Bonah nti akran betena ase ansem o kan nyina nti abo wa hu ana normal enyoma na Shatta Wale mobile bonten be ye no medofo obi e bi betu ni bia sa na obeye o na nipa bebre ka say Adam pa apo no ne ani se ka odi obi a edin begina Adam anamu bia no nia Adam ye no the same problem na no de be ma humanity very normal memo obi antena ba bi enhu se ase obi a disrespectful see obi there bi atemdidie ye ni ketwa ne kese there bi se obo bra e Ghana because Ghana industry no e bo to the extent say answer na won fefe no Kwadwo on se ge ne kasemu no she unim se de me boss esi bra ya answer na or build the platform no unim wa hu de me kire no girl ne crowd put some respect on your hustle mama ye hu se nia obia atimi accomplish e Ghana bia no o deserve ne respect. And penifo say ano brebre o yi e ma abato enra Medikal edi ni new team eba abonten or the new PR eba abonten Erica girl no ohu a Kwadwo me kind of crutch oye nipa ebe ye ne ya nipa ni tribu no ohu ne se wa ma na nya sa opportunity no after oni Shatta Wale ntokwa no enu betwamo but obe grow beyond oni Shatta Wale ntokwa no na wakohe at the crop potia a man Lucy that opportunity ni fufroi ana ase nwanwa me mpese me kasa bebre nemom se wa kontuom na person this car ekọ Ghana edino ba kope lemfi medofo achede a ekoso wo lemfi cashback a ekoso wo lemfi no me mpese me kasa bebre na se wo register lemfi me ma remfi se ube use Bonah BONAH as your promo code and as a referral code eno achede do sopo ana dodo na mabusia for wa America na say sebi wo America na person de oni o free America ekọ Ghana kodi dwuma bia na frɛ Box Oak Logistics tie o frɛ Box Oak a catch him say and I'm the Bonah show so o make 10% discount. I'm out.